Hey. Si ifisi oelose Mukaia e kakala fuape Ne una fo o whakalau E ai o wha Pea moe manatu Ai i loto ange mua Ki ho o tuku ngā manatu Ta ahine Ne usila i peau whakamau o whakatapui A koe ma aku Fo i kuku halu Whakalau mai e ata Pea mama mo e la Ke mo matea mai e whika Ko hono mo o ni koe o whana Isa niu fiu he fifili Ha aula o wha e lehiki Ta ahine Hawaii Isa kuto hi katoa Ai mana tu moe o wha Fo I whala hola Si ifisi oelose Mukaia e kakala fuape Ne uno fo o whakalau He ai o wha Pea moe manatu Ai ki loto ange mua Ki ho o tuku ngā manatu Ta ahine Ne usila I pea whakamau o whakatapui A koe ma aku Fo I kuku walu Whakalau mai e Ko kore ke hufanga mohe ngahi tala whakatapu ko pe o ku wha o atu pa me heni. Kai ata moe whainga maari e koni e pongpongini ke whakahoka tuai ai tau polokalama anga maheni ko ia pe moe whatu whanua fo ou pe mo piveni piukala. Ko e polokalama whukoni ma wha anga maheni pe o atu he whiawhi tū site ko toa pe. Ka ko e uhinga ko e ko maliriu e polokalama koni ke whakahoko atu I he pongpong I pure lulu ko toa pe. I he taimi hongo fulu pongpong e ko e taimi peheni pe e whakahauka toa e polokalama ko ni he taimi ko ni pa kotu taimi le rei apito ke ngai whonua ko toa ke lava ke tau kau whataha I hono mamata I e polokalama ko ni pe ku kore atai pe ke mou katake o sea tu pe tau polokalama ke a uatu ki ha kakai kuna u whiamau ke nau whanongo ke ngai tala noa ko e ni e polokalama whatu whanua fo au. E pongpongi ni ko u whiawhia ke taitale rei api veni pe me I tonga eki au ku whawhainga mari on taimi ke lava whahoko ai polokalama e pongpongini. Malau e tau maa e pongpongini e piveni. Ka tak piveni maho ku uka ke mo ui mai lai ne. Koia. Malau e tau
lava ke a ni solo ka malo ma fa mari Koi. o fano ko uongo tu ke Koi. Ngongo le mai dai nimi. okay Koe pongpongi ni foki koe e hoko atu e ta prokalama koe whatwhanua fo o. Ka ki mua ke ta hoko atu o ku nei pe ai ki whiwhihu e tahana e o mai koe kore mai pe nia e o mātua koe ni ke kore atu mua ke ki hanga o whamahino mai ai ki whiwhihu i koe ni koe whiwhihu i pe nia taha ngahi polokalama ai aguna follow e polokalama ko toa pepe me he YouTube. Ai koe lafu ke YouTube koe whakaongo piko tau kainga o ku lafu ke mo mamata i he polokalama ko toa pepe ma o atu i he whatwhanua. Fo o pe mga hi polokalama ke he koe ni he vipon te ke lama mamata ia i he live i he Facebooka. Pea o kuiai pe mo se nolo ai vipon media i he YouTube te ke lava pe o mamata ai. Ai koe whehu koe nina o mai ia me he o mātua nguna mamata i YouTube. O pe he whehu i ka tak koe fie i lo pe ke fo i rea koe momoi. O ku mga tuunga i ku whehu i he polokalama whatwhanua na aku mamata i he YouTube. Pene whahoko atu rewa na ne pehe ku I find it very interesting but confused. Ai ko ne ngana ne na mahu inga ia ne whanongo ki aika ki puputu upe i he whakamatala koe na ki whakahoko o whakaaki mo momoi. O whakawhelave i mo taimi na tatala noa i ke kupu o koni stutone whikau aki mo kere kere. Ai kone anga koe ne mau koe momoi koe foaki pe ko hawhainga rea whakatatau mo natula koe foaki. Ka i he taimi ko koe na ke whakamatala ia e koe ai momoi whakatatau ke kere kere na ke whakauhinga e koe whakatau atu. Ai kone whe maupe ki hanga whamaala ala mai ai ne tuu ko ia ai momoi i he foaki mo whakatau atu o whakatatau ke kere kere na kita noa ki ai. Malo apito piwen. Palo pisolo Koe. pea koe kawenia he foi isi ma hoinga e tu ange ke o fenga ke o whakaloloto i foi isi ko ia Koe. o whatetau ke on whahoko mai a whiu i e koe momoi o kuanga maheni a kia he lau kere kere Koe. tau anga maheni a kia he whonga ngā aue ka koe huenga whoki ko ai whatara no ki ai solo i he hanga koe tu e koni stu tone Koe. ka tu ange he ko tu iau e foi program ko ni e lahi au pite time te tau tara no foi isi ko ngapi ke mama Koe. koe konga koe lao koe whikau aka mo whanua koe ta len i konga tolu koe koni stu tone o koe mea lalahi ua ia ko hanga whatokanga koe lau maari e ia o koni stu tone o kune whakahoko mai e kupu te au maasa e koni stu tone mo kupu te au tātolu Koe. sai koe anga tu e koni stu tone mo anga tu e lao kere kere o toton ke whakatau pasi e lao kere kere ki koni stu tone koe foi fasi o ka he koni stu tone pea whakatonu lewa e lao kere kere ki he koni stu tone Koe. tu pe ke ta foki pe ke ai mahuinga te au ai hoha koe na ke mahino ai konga koe ai Koe. e koe o fo ou ke tara no ai isiu ko ni ka hanga ko lau solo fu i fia pe kakai ke tara no ai na isiu hange ko tau kere kere Koe. ka ko uhinga foki tara no foki solo ke nga ke mama si tu tau al ke mahino tau tole hala tau aloi hala fononga tau aloi e so ko kupu te au mafa ko lau mari ko kupu te au mafa solo ta ofi e kupu te au mafa ko ni stu tone e ko foi lao pure ia e tapu ke whakatau ko kuhinga e ko o au ke tui ke ne whakatau ha kere kere
Ko winga ho ku hanko o toho mai o foi lau mari e wa ko ni he na he wa ki na lava ke na mala he vai. Ko tofia wa he kui ke ka no pere o ku tu fa holo. Foi a fa paparan kun ko hereditary I shall be hereditary. Pea koe ngahi api o ku wahe he hau e ki he kakai e whanua. Aga ap tu hau api kolo. It shall be hereditary. Ko pau ke tu whahol. Pau ke te lau lo ua mo whai kupu I lau e solo. Ke ne mau e lau maari e wan ko uhinga koe ki ai. O ta ofi e whatau. Pea koe kele le sisita koe toa pe. Ko pau ke tu whaholo. Ai me taho solo ko whatonga, I pau toton ki hanga kai whatonga. I he lao kere whanuan, o ni ngawa ki whailea koe lane holder. Pero estate holder. Ke hea moe te whatokanga, ngahi whanua o kai ki whalelea ke whainga lao kere whanuan, no ngā toi whai lane owner, mea kuika lane owner, lane loti, o lane loti o hai, o lane owner o hai, Ka I tongani, koe whilea koe lane holder, pe koe estate holder. O mahui li tanga whawhatonga, ai ni kehe. Sai. So ni kehe ni holder ba me owner. Koe owner ka pau te ta whatata, ko koe owner mea lele. You have the full right, ke mea lele koe a pete ke whatau ka hai, pete ke whakma hai. Sai. Kaya ni hako ki kere whanuani e solo. Ka tau pe ka pau ko e a ko kule sitai api. You don't own the land. Kuhinga sol. You are only a land holder. You only hold it when you still alive. Ko hayo en taitolo ki kere ko ya. Ko koe mo hako. Pe au ka ofi he lao ia. Ke hanga o foaki. Pe te ke momoi. Pe te ke whakatau at will. Ka ofi he koni sutoni. So ki he ne tu e lao kere ke whalawi ke maoinga ka tau e si ilo o ku whahoko mai me. So ke kupu konga koe lao kere konga ulaki koe lao kere o kui koe konga si whakamahino Kupai e lao kere pehe. Koe kaunga o ku mau e hama tofia tu whahol, pe api tu hau, pe api kolo. Koe kaunga, ko ia lolo tonga e ne mo ui. O hange ko ngai tutuni, ko whai. Eia ko ho kaunga ke kere, I ho ke mo ui pe. Eia ko hinga ko land holder. And you cannot will peteke whakatau, peteke whoaki. Koe ki ke hea koe sio koe bau whimaga mai noi e kakai whanua. Ai tuunga I kere whanuani. Koe lau mai koe nei whatu aki. E makatuunga ia I he mahino ka tupoulaki si tau kere. Mahino ka tupoulaki. Koe ka pau e toi mako he kau muri e whaawhano kakai. Ai koe so ku whae, kupu ni ma, so pehere mahano whae ea. O tu whaholo a ngahi tofia, mo ngahi api, o nge ko ngahi tutuni ki he hoko. Sai. Tutuni he konisitone, tau taulunga kei e lau kere kupu ni ma.
Kupteo tahatolo ko ni Sudan ni talamay ko fa holo salbi refugee. Ko punima ko ni oi lau kere ni talamay do ai o tu fa holo ngai ko fia ngai api o fa tau ke tu tuni lau e hoko. Ayo ko no kono re-emphasize my pe ai me go i koni so ka kupo no pe koni sutoni go la koni ku fa ni mo kono ta pui hono fa ai kere kere no mai go la ga ai me go ni pa je tok ta no ki se pa ki so kupo no koni sutoni ai go ngai tala fa mai no hino ya fa ta tau ke ai ko kamate go ki ta lunga la kere kere o fa ta tau ke koni sutoni so na fare ni kupo no pe o kai aonga ngahi foaki atu o hatofia pe api ke fano ke fa rock foi CTC pe o kai aonga ngahi foaki atu o hatofia pe api e ia o ona neongo o fai ngutu pe fai aki hatohi aia o pehe o hutukwat ko hono loto fai will pe tukwat aki hono whakatau pe tukwat e hatohi tuku ha api so o sta ofi pe he lau kere ia ko ui ko ni whakat mahino hino ke whakaton ke koni sutone ka kawa pe te ke whaki ngutu e solo pe te ke whaki tohi pe te ke whaki momoi o sta ofi pe ia he o ta ofi ko ni sutone ka koe fonga ngā ua koe he hono operationalize e lao kere i he savea i he Ministry of Learning and Survey koe fonga o na operationalize aki o koe na hanga na toria o whatoka ngā observe ai ngō whai lau maari o ase mai me su whatau me ngos ko silau sai ka yo tau ki me ko silau tu kere si ko to pe must be hereditary aro tu for ko o momoi be kere solo ko ne mama he me tu fa halo igai goi ka pa ke te ke tau be ke hanga o tu kwatu te kere pe ko ho fa tau pe ko momoi ko roughly hui solo ke te fa kau ni me ni te o toi fie mau e umea goia ke te whaia ki hoto ea te koto foha e ko te foha ea e ko ea ki hoto api te o toi fie mau ke te whakatau ki ai ke te momoi ki ai pe te whaki ki ai pe tuk whaholo fi mea Tuk tu whaholo totoni ke tuk whaholo whokia ko ia o winga e whalame ko momoi pe it means o ke momoi ko ka ta o ka ko ea ko ia inference ko logical inference ya ko momoi pe kere o hinga ya ko ave ya ko foaki ya ko whakatau ya ko loto pe a koe wai muy wai que fam ba tu tone ko iso ai ko hinga ya ko e fe hinga ko ia hinga famada baba
que lamo bailaba que tiriba fui imagino coisa. Coitava mais famoso foi tal que ele. Aí eu tomo uma que tem uma faca com isso também. Coitava mais famoso foi muito, foi de mama rei me tu falo. Tava mais que tem o cantor com isso. E aí, solo oculahi, o qual funky hopo na kukawe. Meia forma mais bonita, fanong. Se o hopo forma muito, oh my god. Hopo é os sutone formal. Haraia gimutoa ko ni. Kahai mo to ko ni me tutuni formal. O lao pe tutuni formal o ta wa si haraki. Fa ho tan apil Ka koe me ko fela be hopo ya. Formatara ko me ofisa ko ngau hisabia. Tahu ni wong for 20 plus years in ngau hisabia. Fa amarisi que eu ngau mo ita ko do. Mo sobre para mo sobre hopo. Na ulabe ki mo programa que aqui mo sol. Pesete que vai no hopo que ngau e mo moi. Foi kupni mafa. Ko fatano sol. O pe muy o lava o construct que muy aí. Kakai tola kakai. Kaulabe que kupni mafa. Hena ko fare au ki mo kuponi o kune mau ilahi ko isu toni. Pero ko kuponi o lahi e hopo. Hopo he momoi e wito e api. Hopo he momoi e foha e api. Foha ki ke sias, foha ki ke ngahi uina ke kepe. Ka ko fatano ko timua. Ka pau tu toni ko isu toni ko kere sisika. It must be, it shall be hereditary. Alu tu falo pe ngau e ke lau e filia le olda. O ke ho ke mo ome me sol. Ko me ko property a ko to tape. Ai ke ome te ke lau ko fatau de will pe ke fuck pe ko. Te lo hato ka te kau ta fa e ke. Learn how to get it. Ke own outright ko ya. Ke lava fakatau pe ke momoi. Pe ke pure I direction involvement ke ke ha ko ko lo mai de ni. Paganga ko wa friend ko ya wa tasli. Paganga ko ya o momoi ya. Pe ke fakatau ya. Ko ke pure. Ai pe ni ko Kau ki hoa tange, pipeni koe, aia ka whi whakaukau re vaia oku ke te mahino ange, koe kere oku tuku whakaholo ia I he whamiri, hange koni e alo kere me he tamai ki he ea. Kone taim peko oku ala e toko taha ko ia, oku ia e kere, peko tamai o momoi e kere, peko no whakarea kou mahino ange ia, he kakai toko lahi, neongo pe tapu I pe ikai, o nau wharea na toko e whakatau e kere. Ka kone ala pe o momoi e kere, o mahino re vaia, ku whakatau re, o ku more re, tuku whakaholo e ko ia pe, ku tatau pe mahu inga ea, o e rea ko e momoi mo no whakatau a tuku more re vai, ai tuku whakaholo ia. O ku hinga pe o whakamatala, O ku hinga ia. Koi. O ku hinga e so, malo, he kona moni o welo o hinga e ko isi toni ke tali ia e whakatau ia, ko tau me tu ia. Koi. Tui ko e ko me kakai. Na pau ka ko. Lau mai ne ko tu toa misi. Pe ka pau le ba ka lau. I lalo I e. Mantu ko lau pure fo no ni ko ni stu pa. Pa le wa lau I lalo he ekti. He lau, hanga ko lau pele kele. Len ekti.
o fe pati hono lau maari mono whakaukau. Pa me koni sudone, o tiklea nala i hoiti le vai. Ai lau kele, ai lau ia. Hange koni, hange koi whakaukau kona hanga o adu. Sona o sei ai tutun wha mau tangi ki lawe peki ai. Whekau aki pia moe momoi, he? Oi pehe koko he wha mau tangi. Koe uhinga ai kupu nima mo kupu ono. Ai koe nau tu glawa. Ai lau kele kele. Kono uhinga he koe uhanga he lau ko ya o ta ofi ai lane holder. Can they promise the land to someone who is not within the prescribed rules as to succession? Aya. Tene lava ea tukuange ne totonu. Ka heka tene lava ea foaki pe parao mese kere ki ha kaha kehe. Other than the prescribed, within the prescribed rule as to successions. Pea koe e lao ea rule to succession ni. Ko valua e lao kere ni hanga o whahino mai ai, ai anga o tafe kere i he whakahoko ea. Ai koe whakaukau rewa koe solo koe momoi e ne whakangofua i he kupni mawha. O kone mau i e lau maari e koni sutone pea o kulahi e hopo mo e whakatondon. Wai hopo, ai hopo o kulotonga lere o kui he whamautangi. Koe momoi e he ui towe ai api a hono maari ka nega gana whanau. Ka koe lau e hoko solo o kai ke ngata pe ai ea ki ho api i ho whanau pe. Koe tūtune ne lau e hoko. Oua, tuke ta tok foki ai ka ta whama popo mai e. Te tok lau i lau hoko he osi e ni e. Te ngā ke mama le rei pe fui whakaukau. Koe kupni ma wha. O kuni hanga o ange ai o whepakia mo kupu ono koe na ulawa. O whepak mo konisu. So whare ne kupni ma wha. Kai ai hata mau ap tu hau pe mau ap kolo. Pe kone loto ke whakafoki hono api. Pe ko ha konga o ia kua pau e ngofua ki he taha mau api ko ia i he loto ki aia kapneti. Ke whakafoki ai api kua lau ki ai. Pe ha konga o ia kua whakafoki. I he whaunga ko e ni kua pau, whakatatau, pea moe ngahi tūtuni o lau. E oa kure vaia ki he taha, aia ne mei hoko koe ea. Ki he taha mau api, o ka pau ne pe kia, ai taha mau api ko ia. Pea ka pau e ikai ha taha, aia e oa kure wa pehe, ki aia e api pe hakonga o ia ko pau, koe api ko ia, pe hakonga o ia o ka pau, o kutu i he tofia e pure anga, e fokia ki he pure anga. Pea ka pau o kutu i he tofia, tu whaholo kua pau e fokia ki he taha o kumau ia. Sai, koe lau mai e whai mea koe ia sol ai koko pehe whe paki, Ka kuea e uhinga e kau no whotu e whai lau e. Ki au, tahane kupu i lau tononi whotu i whareare ki tante. He kuhanga he whai kupu i lau koe ni ia. O ni hanga ia, hange une shortcut i ia ai whai process o e tu whakaholo, o e alo a pia whakatatau ki whaama ko i sudoni.
So ke whakaarea pe ka iai hataha mau atu hau pe mau akolo pe ko ni loto ke whakafoki hono api. Solo, te ia hataha ia e mahano api pe loto ka whafoki. Ko ware pe ka pau o wahano api ale whafoki. Eso. Ko ia, mo tange e fulahe no api ona ke whafoki. Fulahe no api pe ko. Ko kuhinga ia ko tau whawe lao ke kuhinga relei ia tamai pa mo te whaingo fua no operationalize. He kutari he kakai e mea kuhinga relei. Ilo e tau ai koe lao me hanga force fit ha mea. Wai pe tai mea pā ai whanga tā maki. Wai ke mimio peo kare peo. Ko no mo ni solo ko ke au whaware vare whakau kau. He koe fwoi kupuni ma whaa ni solo whae ku whatau api. Koe kupulua kia na ulau, kupulu ni mawhawe lau. Si, ye, mawawi ki tahe ulau, mea wani ho ngaku whitaka he uhopa. Ka koe. So tutuni le vai ahi kupua, ko pau ke pulus to tahe minista, whanongonongo e tari e kabineti, ai whakafoki e kasete e pure anga. Pera tua tolu i hanu spepa i tongan, ai au ne tu whakaui ke i loto i he mahina e ua me he aho e whanongonongo. Sai, ke kutolu e wau ke, ko pau ke i he sipinga wha mahino i he te pile. Walu, ei, ai whanongonongo, pe tutuni ai ki he taha. Pe o kune, pe o koko whalao, ia ki he api, ko whakafoki ke ne whahua e ne eke ki he api. Pe konga o ia i he tohi ki moa. I he aho koia o tu hui pau i whanongonongo, ai ako aho e i kaisi ia i he mahina i tahawa. Me he aho o hono uloaki pulus ai whanongonongo. Ka o kai kai whahoko ia, e whoki lewa e apiko ia, pe konga o ia ki he matofia. Sio ke whakaukau e solo. Pau, eu pe mai eu é Sobre tahi mo ko ai solo ko pare ma e forma on. Ha tahi mo mo tahi ke pipa. Pipa ya no fa maria na kala ko tala api. E mo mo e holda lo to. To fi ko ki e ko nga fo nga mahenia to nga. Ko to malo ta mo ko to nga pa ko adre ba ya. Fi na to ko ya ala mai ministra ya. Ko mo mo ya. So tahi le va fa e ho. Ka koe poini foki. Momo ia o hawhea foki ia ke tofia whatu whaholo. Ka ulotonga mo ui ai hako. O inga sol. Ko whehui rewa pe oku whakalao ai foki ke ke tofia. Pe oku tai whakalao. I he ngau ea kai momoi. O koe i whatonga i whepaki ma konisi. Tone tamai konisi nune ko apile sisita koe papi. Tu whaholo. Tu whaholo. Se o se hanga pehe fo i exercise ako. Hiri ango i ako fo i kupo ono kone ko ai lau ke kere na ulau atu. Ka tau ai pepe ko i fucking utu. Pe ko i fuck tohi. Ale a pau pe momoi. Ta tau ai pe. O kai whalau. Se o haorewa fo i lau fo owi ako e fo i kupuni mawha. O tala mai ia. Ka pai ka ia taha te ni hanga o kleime api. Ui fine foi tai taha fo kleime ke hoa ki no pele. Ko interest a hai solo o kuhinga e whilau. Ko kuhinga fo ke whata noa ke o hake kakai ke nau mau.
Ana nga ngi e fa tua mo fa papai Koi. o mahu inga ke ai lao e malu ia fa na interest e kakai na kula me fo ki mua sol kono fraidia kakai o tu marian kakai tu marian e ho eki tu marian ho eki mo kakai go tu marian e fonua Koi. we forever I hang I how we fonua claim sovereignty te mu tamu ta ngai na fa ta hanga fa pureanga ne lava claim sovereignty Koi. e kulava pe hono kakai o langa no fonua ko lau mari e whakaukau ke tau hanga whatonton ai whaunga. Kai lava ke oua no one left behind. Hono whakairia empower ka tau lava langa whanua. Koe tū koe whanua ni e mi pesete ni matahe whapanga me mi moi. I found it very embarrassing. Ke tau o whanua hau e ngai whatahaanga la lahi. Whawaha pure anga. And yet, o he tau lau tō fua e tau kawenga. E tau lau tō langa hata whanua. Koe lau maari e whakaukau koe o uhinga. Na e ki programa e solo na wharere mai e lau kere ke hea mi hen. Kau blahe e na whemoe ki napa pe. Ko tui koe kongai ni taha. Te ta whakalawe ke programa koe ni. He koe mea lalahi o whatonga e wange mana wahe kakai. Mana wahe kau mau mawhai. E tala noa he kere pa me tau koni sūtoni. Me tau lao. O ka kiu, ko te whito e whakaukau solo. Ke mama whito tau whanoa ke moe mea uni hana te take a tau. Kai tonu e te whaitutuni, tonu mai whaitutuni kau take. He neongo ki konga si bene la ke ta lawe. O songo e au e mawhasia. E whakaukau atu. Ai o atu e whalana e kakai e solo koe tahe mena o ko disappointed lai. Mana tui koe ministry koe fu ministry fu pot ngau ka kato koe Lenin se wei. Kai te ha nau ngau e ke koe nau ngau e pehe lau ke mono administra ke. O ele hopo ko o seta ko o se e whekau aki moi. I longa lai absent a hono operationalize lao ko hoko ko fonga ngawe. Nagi ki kamanda ia ko fai whakaukau ene o whakaukau ke whaenga hawa kai ki ai. Ai aku mahino whokia na ki tala noa ke koni stuto ne koe laupure whokia une tala mai koe kere e tuku whakaholo ia. Pea ku ai rewa moe lau kere ia na ki tala noa ke kupu ni mawha. O ku ta mai rewa he lau kere ia ka pau he kai ke ai ha e ai ia. Pe hanga o ware pe ko momoi rewa kere ia ko ia alu ia ki tuku whaholo pe ko e ho eiki pe whoke pure anga. Ka koe ai uhinga whokia ka pau o ku ai e apia ko ia ia ka pau ku ai unga ko taimeni ko o ku fihi ai o wale pe ku kai kia ha e ai ki kere ko ia ka ku pe ku mate e ai ko kia no foha na ki hoko atu ai kere ka ku ai pe no whangatehina na ki lalo ke ka ku o se hanga na tolo mo moe kere o ave ki he pure anga whakafoki ia ko ngā koe ki aha foha ia e a ke hoko atu ai kere ai ko isi ui e taha ko isi ufuke taha ia he wakai ki ai ka pau koe rehanga lau koe kere tuku whakaholo ka koe fwoi api ia e tamai ko ia ko fwoi te au ko fwoi eka ia e walu ka kune whia mao ia ke momoi hakonga u api ke whanau tangata i ki ka koe koe e a pe o whewhe rewa ne tu u he taimi ko ia he taimi whe paki pe he holo. Solo koe unga fuke whakatara noa koe e tau whina whatondo. Ka ia me pak pe te tau mao halele.
Gue tau se mau tau alai ni lao fa tau mo la mali ko ni suto ni. Pero pau kai ko ye pa tau di ko ni suto ni ke talu mo ya ko ni suto ni ke lao. Ka ko ye fa tau in light of what you've been saying eh. Ko kau kau la ya ke lao ko. Koi. Eh. Koi. Kalau dia lah kok dia masih mama ya so. Koi. Kalau kau dia kau ke ilo he kakai ai na uton ko ya fa tau ke lao de fa lo ba ko. Ku valua lao ke hanga fa matala. Mayanga ai devolved pero hoko hako ke ai wai fu kupla he wa fa on ku fit kalau pe ma inga ke mai no kai na ne yo mena ke o ke o tu yo ton ke ai fa inga ke fa hu e ki me beni he sila pa ko something le son tonga ke mala he mai os mai ako si sen ko to ni si lo ai tu e kupula ki subsection A kuval how peha kolo i pekia ai wito o pehe sai i mo i hoka tu e tu ni su tone le holta a normali ai ko fa wito life estate ko la mari fo ke fa fa wito ke wa ku malolo pe hoto mari pe he holo pe se hi ai pe ko family i wito pe na le to fa ma vai ka ko la mari fo ke ta ko ni de ne me la ke owa e malolo pe ai mari ai wito pe he holo i hala ke ma hane mo ana tu pungai hono tu ni e condizione ku te tato con atolo ku te tato tu ni ai ko pa ke fa wito ka wi kai ke ai ano ai ko ni fa wito e no fu pe ai ke ma wa hane mo oi e kai te ne lava lisi kai ne lava tapu tafi he ko su tonia ke ne te fai habe ka ilo e solo he fonga nga ue o fare le ke fonan u hopola mal bete to clave ti mo o hoko ya he lo tongo fai fo wito hanga ya mo moi ke ka bela ni ho fa de tau ke ngai atu hau o sle si ta o hange ko forma dala ku balua ko nga ulo aki ko nga e fa to tolo e ngahi e a me he tangata ai na ma fa mui ai ap fa lao ai ko e a e fa to tolo ya me hono mali kai ko wito ula ki a ua e ngata pe he fa hinga tupu mali e hoko ai ka pau ko ya ka pau ko fa nau ne kai tupu he mali e kai ke na kau na doria ke dai tolo ke hoko ke api kupu tolu e hoko ai rock foha o pekia na mau ai api pe ka ku pekia ai foha ko ya e hoko ai e tangata uruaki o sino o foha ko ya ku pekia ai ku tolu le o pe foha la hi ko pekia ko ya alga api ta ka pa ko smate ai foha la ko ya
e taimi on mate au i tau. E alu ki hono e a tangata. Koi. Aia, ai koe whanau, mo e whangamuko puna, o e whoha ko ia e alu ai. Ka pare o ke e mate sino ko iau ka e whoha lahi ko iau, te kai te nagei te hane hako tangata. Koi. E alu rewa ai api ki he whoha hoko. O whai pehe ai pe, kai o rewa ko o se whangafoha. Koi. E? Koi. Sai. Pau i mate ai mau apia ko kia hane whanau. Tangata. Koi. Ko whanau fe fine pe. E lawa rewa o whatamai mate fe fine ka pau te gei e mali. Koi. E? Ka pau te kia. Hano o fe fine. Ka pau gei e. Sai. Ka pau rewa o hala in default ai whanau tangata po e whanau fe fine te gei mali. Ko tutun rewa he la ko. E alu rewa e ki hono tokoua urua ki o e pekia. O tokoua lahi. Pe koe tokoua hoko. E? Ka pau koe pekia koe lahi tahae koe tokoua hoko. I hele. Pe ka pau o smate hono tokoua koe ia. E alu rewa ki hono ea uruaki. O sino koe ia. E? Ai pa koe whaarea rewa koe mea. Pea ka pau mate o kai peto ia hanu hako tangata. E alu rewa koe tokoua hoko. E? Whai pehe ai pe. Sai. Ka ke sio ke lau maari e tu whaholo me lau hoko. Sai ka pai o se whanatoko ua koe ki te hako tangata. Tu ni rewa he kupu hoko rewa ia. Pau e toi whoki mai a te alu ke toko ua a e te tamai. Koi. O te alu hake he whai laine ko ia. Ka pau mate toko ua koe te tamai. Ko hei whahalahi koe te tamai. Mo e a hoko. Ka pau o kai ki te ia. Hako he whai laine ko ia. E hoko rewa ke toko ua tamai hoko. So ke mahu inga. Oi lao e hoko e so. Mai fulere lo apito. Koe fulere loa. Pea ko hai e tene tala mai. Hei gai mao hako tangata he hoko ia. Koi. E? Koi. So ke whamatala koe lao e lao hoko. So wau. So koe ni toki osi katoa alu e whatamu whatokoa e te tamai. Pea tok pehe mai lewa. Ka pau o kui kai ha whatokoa tangata. O i tamai ai pekia. Aia nai ona ai api. Peha ea tangata o i sino o ha toko ua tangata. Pea ka pau o kutua e api ko ia he tofia e tui e whoki e ki he tui. Pea ka pau o tui e tofia e no pere pe matapure e whakafokia. Soko toki kai me o whoki e kere tu whaholo. Hene mahino o kai peto e hahako. Hei, so. Koia, mahu inga pita. Mahu pa maari e hoko. Koia. Hene pere o upe tau kukana ki tau tolu. Pea ko tui solo ko kupu walu fitu koni lao. Ba mo kupu ni mawha. Ai ko tutu ni. Ko tutu ni e kakato mui he ofisi i ha mahina tahaua. Koi. Umore kufoke abia ke hoi. Ke hoi. Koi. Ke au solo wherepaki. Wherepaki lao ia. Pea koe kupu ia ku. Puta hopo. More paangai kakai, more paangai whanua. Ono e minisanga o tu hopo. He mea wai te tonia ki whaha hopo so. Koi. Koi. Nā e tonu ke hanga pehe lao o clearly ki whai mai ai hala whanonga ai alu kere kere. Pea whai pau kia e minisanga mono ni poti ngāwe. Pea tene whakasisi lewa lo tō mamahi e kakai. Te wai whatatako. O kai te tonu ke toi whiri ngāua i he atamai ai kau ngāwe. Kone awana peko hamomoi ko hawi tō. O se ton ke right preknisi pe foi me go ya. Right from the start. Kada ki mo foi.
koe momoi koe uhinga kia koe ngofua koe ne weiva bene totonu koe ne hui ana koe ke ave api koe ya koe momoi fo koe te koe ave api koe mame ave api koe mame koe foi elementi koe koe ngofua hani koe tutun fa malkan koe na ulawa tuan Maria pito. Ai leo que te vakai fo que piveni que konga go ni fu Maria pito. E taim go ku whakamahino mai hoko hoko. O ku kai ko hafu o ku kai ko peheko ki aloi peke fo halahi pa hala pa hoko ifo. Ka o se laine whanau ko ia ku ikai foki ki he laine whangatamai. Nge nau ngahi te hina alu ai mo ngahi ea ko en mo nau whanau tangata. Pakatoki ikai lewa pia toki foki lewa. Ka utu ka pia mai lewa fu ila o ia ka pau e mate ka whakau i tau lewa ai hoa ia ko koe ea ki he api pia mate o si e ta ui e taha ko ki alata taha ia tala api pia foki pe ia ai ka fe le fu urisi ia ko koe tau lau alu mea hai o alu ai he ki foi ta pe taha kuna hoanga o mai ke fai e no tala api pa kone ikai pe pia foki tu ko ia Maria koe tu foke lau ia ke alu tu fa e koni suto nege tu fa holo koe mea foke na ton ke whakateki lewa lau kere ki foi tu tone koni suto ne humai lau kere tala mai tu fa holo pe kai o te ke to mui does it make sense tu fa holo to mui ayo ku hawe lau e ke nanga whangatangata ai whakaam ai koni suto ne o kai ke pule lau ke koni suto ne pule koni suto ne ke lau so poinia ai ki au solo ku walu fito lau kere ku ni mafaa lau kere ongo kupu whakatu tāma ki lahi tahaia pia kapau te tau whamaa bobo he hopo kere he whanuani no fo peha ngo whai kupu e koe poini solo koe whaitu koe ke vete ai whe pakpaki lau ko whare area he koe ulau koe ni maratoi koe whatoanga i koe ni ksio koe lafu koe nene nei whatu mai taim nei ki tomine ni pe ai nage ke kau e kakaia tala no e lao tomine ni au pito pe ai koe ksio koe foi hu mata i tere ai ongo kupu koe ni whahinga so ai koe huinga whoko o kwangi mui kupalua e kupteo tahataha koe ni stutone ke hoko tu whahoro ke hoko iki. Koe whailea koe hereditary, koe o whake ko nisitone ai tofi ai hoko iki ke hereditary. Tau ti whai nei ai lao hoko ia koe ai hereditary ai lao hoko hoko iki. Ke mau ke estate holder, mau tofia. Koe kupu walua, mea ti whai nei, e la hoko. Koe sio ke foi whanonga anga e hoko. Alu e whanau o os, mono hako. Pau kai ke mao tahai hao i whanatoko oa os, mono hako. Kai ke mao tahai alu te whoki ki mui, e whanatoko oa tamai o whoki mai mea. Pea katoki hala ka atoa ia. Pea tok whoki lewa ke hau eki. Ka ke whatonga e hu koe kupalu fitu me hu koe kupni mawha. Koe so katia. O uhinga ia, i hao tō mui, tai tō kanga, pe ko ha toi uhinga ke hea. Sai. So, koe mea ko tō kanga i ke. Ha mea ka tai tō kanga ai ea. Ai next in line. O more pea more ai e fu. Tō enga ia ai kere me hea. Does it make sense? Tape ko koe o ea hoko ke ha kere e homo kere fa family. Pa ke mo ua koe ia i ha whainga mea pe te toko te whare mahaki. Mate ai ren o nau ke kai unable koe ke hao o tala api he fwoi within e mahina e tahaua.
I ho foi tō mui pe a au pe ko ia. More katoa kere mo whanau mo hako. Mo whanau mo whanau tamai. Does it make sense? Ikai. O ku fu... Ai kono uhinga i koku lahi ai hopo he tainimi. Ko ia. Ko uhinga fuke tautara e solo. Ko uhinga fuke i whingi. Ke uhanga take e taki polo kalama ke whatwhonua. Ke mama system o hune kawen te taki whonua. Ke taulawa mahi no. He wero koe taingu ko mama i ata mai mea o whai. O mui a te roto me commitmenti. Me ofa whonua. Mo mate aki. Ka hore taingu alfa po uri ai. O mua mai e ulo to kovi. Mo tau he ia aia ko kau patonga i uwa soya. Ka pau e tataki a ke mama. Mahino ka kita e whitu. Ko e whonga mo sistem. Pau te whaikutune rei. Pau te tūmau. Pau whem. Pau te commit. Pau te... E wane create pere nei wā. I he whonga tai mahino. Pau te whakpeke e lao e whabo i mwata. Koe kawenga mahino, kawenga mahu inga apido ni piven. Oku tatala noa kei, paku ta whamalo ki he ongo mātu a koe na nahanga o langa i mai whiwhihu i koe ni ke ta hawhi ki ai o whamala alai. Pea ku haa pe ia he kakai koe na kuna i he live. Koe whihu i ia o fu hange he whihu. Kai ki o lawa ui a follow he. Ai o lau e nau ngai whihu i he ta lotonga te tala noa. Ka ko kore pe ke ka inga ke nau whamore pe. Te mahanga o toki ngā ue ke u whihu i. Ke lava ke ka whamatala atu ke whamalala. Ngai whihu i koe koko o ku whelave i mo tau tala noa. Ke lava ke toko atu piveni ke te whahatala noa ke ta hoko atu ai i he wike kaha u. He kou sefu ko ka venga e nia fu mahu inga ke kakai ku asipe ia he lahi ko mo hoko me sekoni ko toa pia hao i komeni mo whihu i mo mea pehe. O kai whihu i heni o ku nau lava pick up mai me he ta kau whanongona nau pehe mai e whihu i koe ni. Whakatatau ki ho tala noa koe ki he lao koe ai kai ke whiunga ke tau ngāu e aki mea koe momoi. He koe kere tuku whakaholo. Ai koe whihu i le vaia o ku me na tula peheni. Koe kere koe na whaki koe he pare mia malolo. Ai ko kutui koe uhinga ni ka akilis, tapu moia. I ki Britania. Ai ko uhinga rewa ka pau e apply kia mea ku tatala noa kia he ahoni. Ai ko uhinga rewa ku tonu ke whakafoki mai Britania kere koe ke whema uia ke momoi ka nau tolu. Pa koe konga ua rewa e whihe uiu tala mai. Whe u kere koe na e kakai na e to o koe ka whaia e pāka i popua. O aia ku kaumona o tolo he uesia hono whamalohi o nau kere ka whaia e pāka. Ko tui mahalo ko ki whehu ia ko pick up hono ki ta whaka osi aki. Iyo, uinga ka ue whehu i. Ko whehu i o ko ki hau ia ki e lau mai i rei. Te lau a pio tala. He solo. Ne te uraki ne te ki whaki he pare mea e kere ki Britania. Ok, koi. Ka o whamarala ki iso ea solo. Nai tok malahe atu pe haikomu. Haikomu Britania, me tongani. Kana e ai pe hona unofu anga. Koi. I he kere pe e pure anga. Koe whainga tau whea me roto kōwia. Koe talanoa koe na ai o peise a whehui koe na. Koe visitia ai pare mia ki Britania. Pea koe whakahoko ange. O nau te whie maa ke toi whoki mai ai komisiona ki tongani. Koe tari e pare mia ia i he ne whakaukau na o siai pe na unofu anga. O koe kai ko hawhaki ia kere. Koe nofu anga koe na nau ia i te nau ke ira pe na i tuku pe whiku ko ia. Whare ko ia. Pea koe koloa ia ai pure anga. Ke nau uhinga ai o suhinga hala pe
tau mua pe ia ke one tau ai whakau ko whakau le nei Koi. e soro ka pare hau hapule anga o tapepe o vale pe tu ma Amerika tala mai te mau hika te mau office ambassador ki Tonga Koi. solo o ke pe tau poto ka tau pe mo mai o mo ko me mo kere mo no fa pete ke pe atu you are most welcome wa pe ke telephone wa ke mo langa ha mo embassy Koi. Koi. Ke ne solo mai pare mai ka kai fe ka aku mai na fe ai ko kuinga o mo te tau o mai ai whakaukau e whakapouri mai lau maari e kai ke hanga maari. He kona moni ura ki o misrepresent the facts. Ka ua o whaheka mai ake lau maari e kouri. Naka ke whaki e pare mea malolo e ake kere. Sai, ta whak mai ki popu. Ke paka ko ni popua. E solo. Kau tara noa i rewa. Ke whahase i pehe mea mai. Koe lau maari e koe paka i popua. E rakfufua taime nai huai nai hoka e pare mea. O pare mea e whanuan. Whakafoki o manatu. E uwaka popo nai ngoto pea tau matawhanga. Moi palaku ai moi vevea ai koro. Alu pe wau ke feitu ko e pātangata. Koe tāhenga hi moni mea nau whanongo me tangata i pari mea malolo. Koe whakau ofe whanuan e tala aki e feitu palaku taha. Pea e mau taimi ke tau beautify ke tau whenga ke whakau hofa loto nuku alofa. Kai tuku pe u waka popo e u kau e mutunga bebe. O hoke mao e u tā ko ia solo. Sai, e whakaukau lewa a premia malolo, ke liriu e mindset e kakai o whekau aki pa moe maa, pa moe structure. E kamata ia mano demonstrate a hono langa ia ke whitu palaku taha. Solo koe talo e tu e historia e whanua ne teki hoka mea pehe. I roi taim nai hiko ai mo whakamaa. Mo liriu e whutunga wewe koe pāka. Na e maa pe me popua mo pātangata a uloto nuka lofa. Aloa ki hapai, aloa ki wawau, aloa ki ewa, aloa ki niu. Tu e kakai. He inspire nau tolu i he mindset. Koe tau whenga ke tau ke whanua ke maa. Koe mea mo muahe. He ka pau he kai ke tau lawa whakamahu i ngā e tau koloa. Ke hea me tau wewe. E we riu wewe tau koloa tau tō. Koe mahu inga whukia e uhinga mono sai. Ta whoki mai ke api. Ke ngahi api na e tofi i he fukonga ano. Solo koe lao, o se tau e ua, te kei ke whai ha mea. Ki ha, konga kere ko swahe atu te tofia kureanga. Mōre ia. Ka koe koe mea na exercise aki. Koe fukonga ano ni solo. Taimi koe nai teke ai ngahi toka anga vai. Ke whamao popo. Ma tuko ne hua mai peo. Nei ui ki wheitu koe. Ai koe fine pani wabo. Ki motu nei ui koe ki motu. Ki mua. Lele koe nai teke ai ngahi whakatoa anga vai. Ke maa popo tafi koe ne hua me petahi o che nolo mai vai ia i whainga. Ngai tawhinga mai koe. Maa tupe me pāka wau ke ki motu. Nai ki toi hoko koe ki motu. Nai hoko pēr koe konga whakalahi e whunua. Ki konga mai i pātangata. Ta mo popua.
konga ko ia na ha o fa nua na roki hanga fa nua salen se pule anga ko pehe ko no tofia kana fai fa ton ko tofia be pule anga ai te afo ne ke ya to nuia ko ke pehe ne ya to ton ata na to o me ke ko ka pa ne ko pilo ka ku ne ai ki motua pe ia e ofi mai ki le fare kai va go ne o se ni ki con che foi tomo go ia nei fa fe tongi ne konga pe tan pure anga ki konga go ia ne ke ya me ko fa wa wa solo ke pe ka sai ka ko la mai la ngai pa ka i was the national interest solo ko tai go ne ai ke fa si poti ne o mo ya pi ta pare mia ai ha o ngai fonua to koni ke whinga si poti ko konga ta me mahunga ta ne te lava ke maho ke whinga ke ko mala ta pulu ke fa hoko e si poti ko tai mo na ma tu o e konga ko ia na fe o ma fu konga mo e ka te au no fu konga ko ni ko me be na fa ka ke langa ai mala ta pulu ai ke hanga beautify mai fu elia ba ai ma paka poteni kolkateni ke hoko fitu goya ma fitu o wo kakaio ai ko na ai pe la mari le ia ai premia maloro ke tau hanga transform fitu para kuta ke o te afo para kuta ai fu wan kai to gila ta lai fa fo fa fu ma o ko yo tu ya ko to ma si ko majority mo to na mo si lo pe tu ma be o ko yo tu ko me ya ta fe por aquí pe ka pa ai ta be solo a de me sai ai ta be tu be tu ma be ha no ai pa ka ai be tu ma be o be o fa si se piveni ko mahina o pito e whatala noa koni ku o ku whahoko pia ku taki iafe mai foki ki he u api koni ko koe kakai na nau na e pehe ku nau launga mo wesia ki nau tolu he langa e pāka mahina o pito ki a te awia koe pāka koe national interest ia e whonua pia ku whafofa o pito e pāka e ne tuu pe ki ngata he ngahi tawha aki whakatak mamata whafofa kono ngau e aki he kakai Koku fehu ia kuia oku alako ke whakaukau ki ai. Ko inga i he whakaukau konu ko tatala noa ki ai ka pau ko u api ko ia o sile sisita api kakai ka fia mau he pure anga ke whakahoko e nao ngā we. Oku nai me iai naha totonu kakai ko ia ke hanga he pure anga o whetongi hona wa. Whetongi pe ka tawha aki ke na una ki ai. Koia. Solo. Ai ko me misconstrued ai fixe. Koia. O ki kai ai na no api. La to mamma na no api. Koia. He ko tu ni la o kai ha ke le sita ta. Koia. O firma o pure anga na fatonia. Ko pa ke na compensate. To mo. Fu me ko tu ni la. Ko koni sutoni. Koi. Kau ayah gange ay kupta walu malu hangi jauh ke kupta walu. Kau ngape solo. Ke aku sai pe fakanga. Koi. Kau ute fakanga he mama. O hangi pe o fari aku me gani. Tatau pe fakanga mo kai. Pau ke te wakilo me ai ke te kai. Pate to kai. Out of them you must know na te tafo ka pita mona mea koe te kai o tongu tuka koe te rui na koe ha o tatau mo whakanga pau ke te wakilo mea te whakanga i pate tok whakanga so koe kupta walu pe hen to tongi huhu i koe ui koe koloa kua ave sai e kau kumipe. Koe whaerea,
Pea ka pau e whai hatau I he whanuan, pea to'o he pule anga ai koloa, pe ha mea mei hataha. E totongi he pule anga kia te ia o hange o totonu. Pea ka tutuni he whare rea ke to'o mei hataha, pe ha ni ihi honau api, pe koha konga o honau api, pe ko honau whare, ko e mea ke ngahu, ai ngahi hala o pule anga, pe ngā ue, e aunga ke pule anga, e totongi he pule anga, aia o totonu. So ke kutawale kunisu toni unia. Kapau na taha na to no ke palo to mamai. O swanga kutawale. Koe whamata koe kaufuke I solo nai mea. Oko pehe ko whamea pango I ai. Hanga pehe ka kai o tānaki mai vewe he Facebooka. O ngau e kia koe nau mea e nau whai tutuna ke nau whaka. Without sex. Piveni ko ki me wha osi ni ke kria rewa me pāka, ko ngā kata whok taua ke ta lau kere he ta programa hoko me uwhehu I. O pehe he toko lahi eni kuna o komeni mai koeni he ta live. Na ke pehe whako whakamatālau ke kei mau pe u tā he pāka e tuunga palaku koe na iai a pātanga tā a ringanga vewe, pe toki whai koe whi ngā ue. Aku pehe he ni toko lahi eni kuna o komeni mai he tā mea. Tamai na tolu ia, na osi whai pe whi ngā ue ka he taimi o severe, na osi ngahi e tāpune e ngahi anga vewe ia, tokoni e me muri o, na osi maa pe ia, na ka ke te whia mau ia ke whahanga au ki ai pehe ko linganga vewe. Ka ke hanga o kiria mai me ta whaaki ko ia ku ke mau pe na ke whahau ke mau. Sio, kau pe me whamatara ko ia, whamatara. Ai gogo ko o nau la vega ki mua. Ko ia. Solo. Ko me na tāpuni ke whakangata te la whanga vewe. Kau ke ilo waha ko patangata mo o mai ki konga koni konga mai koni dai pe ko konga Amerika Samoa na elinga nga veve pe ko le ke kau me ko na o nga wa ke tau fe ya he ko ilo e ko ne tu ka kia ke pare mi malo me folo ai na pe ko na pe o ko veve pe ana ko fa me pangoia ke to mai pe mai ya honi ko fonuani ko tongani o nau ilo lelei ai me na hoko ke fu o mahalo ka no homuri ka na nau feu ko na mahalo ei mana nau ke tai me hanga tai me pipi mo ya ai mahalo na hike to ai pena tolo no ko na ke alpe whakau ia. Ko ta whama popo rewa e ta programa hea honi piven, ko ngā ko ta taimi, ku mahina me alahi. E ngā ko ngai whakau eni o ku hanga o pick up me he whamatala kui au mai, ka ki toki I whakaosi mai pe. Aia ko ngai palapare ma koni hoko na ta tala noa ki ai I he momoi, o mātua ngai whehui koni na mai he o mātua koni, na hui ngai ta tala noa hea honi ke kawe inga ko ni. Aia ko momoi, ko tuku whaholo he koni stutone, ko momoi, me ngahi awa koe o lao I he lao kere. Aia foki koe mea foku mahino koe ngahi hopo mo mea koe alu he lao kere. Alu pe ia ka alu inga tapo taha e alu pe koe tu ia. Pe mo whakataha toko ni alu ki ai ka pau tono mau. Aia rewa koe mea koe na ke whakotu umane nai. O to tonu ke whae ngā ue ia ki whare area. Aia o tui ke uhinga ke whakatontonu ngahi lao koe ni I whare area. Ke o te whae pakpaki. Ka ko atu e whanga maria koe ke whamaa po maha mea na ta o mia he ta tala noa ke isi koe ni. Pa ta whiunga rewa hea honi. O tui pia ko smaa po pe solo. Koe mea beni o ke o soha ke o where pakpaki. Koe. Ai koe lao kere pe mo koni sutone. Koe. Pe mai whonga ngā ue. Pe o kai ke to tonu. Ke te whakatau ha api. Pe te whoaki, pe te momoi. Koe. Ke mawahe, ai kere,
me lai ni tu whaholo. Ko poinia. Koi. Malo pito e piven. Pia ku wha malo lahi atu he lava e ta polokalama he aho. Niko tuko e taimi lele ni e polokalama. O ku ngapa ku longo mo ui mai me takau whanongo he fui taimi. Ku matu fuke whalau ke kakai taimi. Ko taimi ngi ngau e lele taha taimi pongpongi. Ko au ke hoa tai fia fio. Whaka o singa aho ku. Kamata ke hela ia kakai. Ka ko tui maha ku longo mo ui e kau mamata mo nau engage mai he ta he polokalama mo ngi whakatalanoa ku whai. Ka ku whamalo lahi atu he lava e ta polokalama he aho ni. Kata toki polokalama pe i he taimi tatau e wika hau. Ai ko e pongpong pure lulu i hoko ai hongo fulu pongpong te toki feinga ke u sio ke ngahi fehu i mo pick up ngai fehu i ai o filave i mo te talanoa ke senet pe ke wakai ki ai ke makatu ngai ha ta hoko atu e ngai mea ko ia e malo apito piven o fatu kata toki filonga ki i he wikahau malo apito ko fa malo ka podi ke lava o whamabo mai ai whehu i. Koia. Koe lau mai e whoke whakaukau e polokalama ke māmangi whakaukau mai sio he ui sio. Koe wa run down o ha tape wa. Koia. Ka runga ke māmangi. O kai o whamau taimi ke mui he polokalama he osono ai. Koia. O topa tohi me peha taka koe ka malo whamalo ka pau te ke lava lei. Koi. Ko whakamā popo, ke unga ke ta mui pe mo alo mai hino e kakai. Koi. Ia, te whahoko e ngau e koe haku sai pe ku taimle rei, pa o atu pe ke taimi ke wakai ke pata toki hoko ata he wika hao. Ok. Ia, malo apita. Malo whaitonga. Koi. E kainga koe lava ia tau polokalama ko ia whatwhanua fo au pea mo piven piukala i he pongpongini. E whataonga pe ke na eongo le rei atu ai polokalama koe ni ke tiki mo tolu ki apina. Pea ku whamalo lahi atu i he mo engage mai he tau polokalama mo talanoa mai ko kole whamore more atu i he kai ke ulawa o follow ho mo ngahi wheu. Ko ilo pe ku lahi i tiki mo tolu ku mo talanoa whai ki mai pea o mai he mo ngahi wheu i mo ngahi komenti o ku whia mai o ke whakakau he talanoa. Ka uhinga koe ke ulawa o follow i ngai wheu i ku ngā ku toko lahi apita o mou tohi pia wawe ha mou ngai tohi he taimi kotoa pe ke ulawa o fu pick up me heni ka ko kolfa mori mori atu ke teki mou tolu o ku mahu inga apita ho mou kau mai i ngai polokama peheni o whakaha mai anga ha mou wakai koe hange ka tau mua koe na e whakahoko aki e pivene e polokalama ka tau tuku pe ke whungate e pire ke tau talanoa ke ngai isiu koe ni ka pau ko ngahi issue eni pea ko me aria e mo tolu ke mo toki fili he koe ko hau hinga nia te tau ata tolo o ririu e lao me he tau polokalama ko ni Facebook mo social media ka koe tau tala noa pe ke ngahi issue ko ia ko ngana te mau ngai ha mama mo tau whemai no aki ka ihene pehe te unga ue ki he ngahi whehu i koe kumo o mai pe te uhanga o ave ia ka piveni ke hoko atu aki ai polokalama ka wika hau. Whamalo lahi atu ki a teki maua koe na mohanga o mai ai whehu i koe ni me whakaukau koe ni he aho ni. Siuk wheunga pe i polokalama ka kato he aho ni mo i whehu i koe na mohanga o mai. Pia kum whamalo atu ki te motolu koe kumo mamata tau ngai polokalama he YouTube. Whamalo lahi atu ki te motolu te uwhenga ke ospe polokalama ko hanga upload mau pe ke YouTube. Ko ngā ke o te mo fuwhi utari ki he ngai polokalama ko ia. Kai, te maulawa peo mamata hanga tonu ki ai i he pēsi koe ne ai Vipon Media, Facebook a ko ia, te ke lava o mamata ki ai. Ka neongo ia, te u oato e whanki i tuuaki, me te kinau tolu, kuna huanga sponsor e tau ngai polokalama ki lava whakahoko atu. Ai fiafi i he taimi hoko ai ono, whamanatu atu koe polokalama ia, ai i kare wākai i he universi. I kare wākai e whakahoko atu e nau polokalama, ai fiafi i he taimi hoko ai ona ona ke tō ai lava ke whanongo koe anga ia viu ia taha me ngai ta whaaki koe ni whapolitikare pia koe mea pe taha ko kore ke te mua tolu o te mou loto mamahi mou ngau e ke pe ngahi lea o ku lelei pia ku whiunga me tau nofo akai koe ki te aha taha kehe te ki tau tolu koe kau tonga pe ki tau tolu neongo e kehe e tau ngahi tui me tau ngahi tui whapolitikare koe manatu i pe ko mau whatongia pe me heni i he Vipon Media ke o atu pe ai viu ai taha kotoa pe mo e polokalama unau whakahoko ke lava ke mo wakai kotoa ki ai
e toi tonu anga anga ho talanoa mo anga ho whakaukau e lava ke konsita ngahi viu kotoa pe whakataha ia mo mea kuke o sanga i lo i. Ta ko iai ko ngata e tau poloklama tau tok filongoa ke e fiafi i hoko ai ono kai o atu e whanki tuaki ko ni ke whaose aki ai tau poloklama ko iai honi. Ko tau pehe pe South Pacific Loans, peke manatu I lewa ko sitalek tu bau ia pe mai kautaha no o e whakamaui aia o iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha e ni, ua lau I tau e nau tokoni I tau kainga tonga mo Pasifiki I loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewhauhi mo COVID-19. He ko o si whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni koe. Iha whahinga taimi pe, hoku ke whia mau sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga he lotu, whia mau sēniti ke abiki tonga. Pea koe hāpe hau whia mau sēniti, whakawawawave. Koe South Pacific Loans, pea tene lava, ke ne tokoni koe. Ka oki kai ke tui mai, pea ke to rewa ho o telefoni, o ke taila ai fika o I whakamaui, noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Pete ke au tonu mai pe ki ho mau ofisi, I he fika ua o Cavendish Drive I Manukau, pe ko e ofisi I he whetaulaki anga o Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Mount Wellington. South Pacific Loans, I he noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Ko e whanangonongo e nia me kautaha Faustina Construction I he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lotonga e tau whiwhauhi pia moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e maungawe ofa he whahaita o momoko o e tauni ki ho tau kainga tonga I loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani I he tau kutoa pe o lawe monua e ngahi community kehe pe. Pepehe ke ngai access tonga I he wahenga Utah. Lolotonga e tau e uangafulu tupu ko maungau e langa ai I he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā wena, te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaaungai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction ai ngā we leipa ma au I kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hāpea whainga ngā langa o kuke fia mau ke mau tokoni atu ki te koe lolotonga e whai tā momoko. Oua nā ke whainga tā ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe I he loto ofa mo e fia tokoni ma au. Pea ke inasi ho tau kainga tonga I he fia o ku ausia e ngai community ke he I he ngau e ofa o ku mau whahoko. O hounga ki he Faustina Construction, e ngahe tāpua ki e mo ui o tau inasi kotoa ai. Pea mo e whakatauange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngau e o tau lava ke whahoko. Ka pau o ku ke maho inga ia I he ngau e koe ni, telefoni mai rewa o lea ki a sione a holokatonga, I he malu noa taha wha ua nima ono no noa. Malu noa taha wha ua nima ono no noa, I he Faustina Construction. Opunga matai I wakumala whakatopotopulangi Si o tapapai Nei lalaia e whetaulaki O katupula E angatu le whakawawapulaki Lelei e nia pe mi he kautaha a veuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Tainga tonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana ma pe a e tau ataina freight ke whai whatongia ma au I ho a veuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, pasi, lori, caterpillar. Pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awe katola, talama, puha, nau whare, aisi. Pe ko hawhahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight pe taha. Tene lava ke ne whakatau ataina I koe aki hatotongi mātu ak whakatu ino.
O ki kai ngata he mau ave uta ki tonga, ka au mau toe o mai foki mo kontena mea kai ice. Tō taha I he mahina ko toa pē me wawa, pēa mo tonga tapu foki. Ok, hoko atu pē foki e mau ave, ta e to tongi ho katola ki tonga, pēa mo wawa. Pēa o paanga pē wha te walungi au, a e mau konteina ki wawa, I novema pēa mo December. Pe aku malawa ke mau tiliwa tu hawhainga puha pe, I hawhainga lalahi pe. Pe ka pau o ke whea mau talamu kaume, o ku te whia laka ka koe talamu he. Te mau tiliwa tu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke whao whia maalia I ho uta, te mau toe piki apu. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hao tonu mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, whia tokoni, pea loto I whatawhata mawhani. Wheto daki mai lewa, I he whika telefoni noa ua taha, ua ono taha, fitu nima tolu fitu. O lea kia se misi tawatai. Pete ke au tono mai be ki ho mau ia te I he whika nima, Fairburn Road, I Otahuhu. I he tau ataina freight. Just because I asked a friend about him, just because I spoke his name somewhere, just because I rang his number by mistake today. Just because I haunt the same old places, where the memory of him lingers everywhere. Just because I'm not the happy girl I used to be. Oh, he thinks I still care. And if he's happy thinking I still need him, then let that silly notion bring him cheer. Oh, how could he ever be so foolish? Oh, where would he get such an idea? He ikai te uma uhale ako na. Siliva me makamahu inga, aku mo aaki ke mo si.
Y lo estaba